kodwa ngibhekise nje kuKhuzani. Mfowethu angazi mawuthi mhlambe umthetho uyavuma especially mawuye emcimbini ukuthi mhlambe uupdate abantu nomholo ubatshena ukuthi okay bafowethu ngemcimbini ukuthi kuzodlala ngesikhathi sokuthi yabo ngoba kukhona abantu mhlambe abasobetshontshoni zofika ntambama yabo umuntu relax ethi siyafika ngofowethu kuthiwa uKhuzani phuma ngo2 yabo njengase kaKhiso umcimbi waseKhaKhiso abaningi bafika around 4 or 5 lapho ngamatekisi bethi uKhuzani uzodlala nini ntambama mabefike uzokuthiwa uKhuzani useperforme wahamba yabo so izinto ekanjalo bengicela futhi mawuthi mhlawumbe umthetho yakuvumela ngoba mhlawumbe kwesinsikhathi lokho awukwenzi ngesizathu sokuthi uvikele impilo yakho yabona. Then okwesibili ke mfowethu iKhuzani energy drink ever since senza i-photoshoot mina nomini la manje mina ngiphusha imfaniswane le engenzayo manje abantu mabe order bahlezi bengibuza mfowethu energy drink singayithola phi energy drink ngicela ungiphosele energy drink nami angazi ukuthi ngizoyithola phi ngoba kulezi izitolo lezi ezibhalwe kule poster ayitholakala yabo abantu abaningi bahlezi beyiqalaza ku spa akaze ngibone ngisho noyedwa ushuthi mhlawumbe eshuthi hayi no mina ngiyitholile ngingibatshela nje bayengibasendindele neposter mabe ngiposta ku TikTok ethi hayi aqala lezi zinto athi hayi no ngizonelene nazo lezi zinto kodwa ayikho yabo. And then okugcina ke bafowethu lapha ku TikTok ziyakhala kakhulu futhi and futhi ke abanye sebazi bakhanda content yabo uKhuzani yabona so nami ngeke ngifike lapha ngiyodefenda ko live niyamazi ukuthi ubani futhi ke ohlezi kakhulu egcoba igama laKhuzani kodwa ke ibackup ngiyayithola but akuyona leyo backup engizongiyidinga ngoba sesikhathi usolo ukuthi ngiba ngedwa mina lapho so requestile kulo live ngiyodefenda mina and then kuma comment uthi ilaba abanye vele nabo bayahlasela iqhuma inhlamba ke lapha yabo uma unenhliziyo encane nje engamela inhliziyo so ngiyacela bafowethu ukuthi keni engage ikakhulukazi ku TikTok ngoba TikTok yona nto manje esinamandla kakhulu ephusheni izinto so ayilokho bafowethu bengifuna ukudlulisa ngiyabonga.